the boarding time in Delft at 2. Oh, station.
Mayap at magrasyang bengi kay ako ng sablang kapatid king kasalpantayanan. Suta na po ngayon king kalabing anam ng Domingo ng karaniwan na panahon. Aldo Martis. Kaniting banala kapag masusyan, yabe tala po, karing makatuking panalangin, ding makatuking kayadwanan. Para king kaligtasan ng balang metong kay katamu laban king COVID-19. Para king malagwang kapaldanan daring kapatad tamong miapektuan kaniting coronavirus. Para mo naman king kapayapan at daring kaladwa daring kapatad tamong mituran kaniting pandemya. At para king kaligtasan daring kay katamong ganang frontliners. Para king kapasalamatan daring pamilya daring Sardos and Luz Medina, Pamilya Figueroa, Pelrose Tolentino. Para king Aldoning kay baita ng Juliet Asarcon, Cora Gomez, Julie Medina, Crisostomo Dizon. Para king special intention dari Christine Joshua Angeles, Juliet Masirag, Pinky Feliciano Pangan, Kristen Avon Espiritu Sanchez, Leila Abiog, Mr. and Mrs. Lenin Malang and family, Jojo and Janet Villanueva, Mary Manet Pineda, Val Infante, Jonel and Joswell Pamintuan, Elenita Vitug, Emmanuel Vitug, Rowelyn Nicdao, Val Infante and family, the St. Jude Tadeus Parish Pastoral Council, and the St. Jude Village officers and homeowners. Para king malagwang kapaldanan at kaligtasan dari Mark Lester Arce, Rida Tiglao Pineda, Teresita Bondok, Nikki Ginasilo, Mayor Rene Maglangke, Michelle Sengson, Arlene Keyeng, Nilo Udan, Cristina Reyes, Marlene Mangalos, Paswing, Jomel Magay, Avelina Ramos, Liam Samuel Cristales, Baby Glornita Ganya, Merlita Mangalos, Ronald Nicdao, Annelino Campo, Lester Manalo, Jose Mercado, the municipal officials and employees of the Municipality of Candaba at ding sablang kapatad tang masakit. Para king alananggang kapainawan daring kapatad tamong meyango na biye, Regina Mangalos, Segundina Kiambao, Norma, Father Eloy Montoya, Ramon Carreon, Edgardo Dalay Jr., Marcelita Robledo, Magdalena, Elio, Marcelo, Dolores Roman, Norberto Guadalupe, Carmelito, Roberto Lacsina, Mario Yason, Tomas Martin Lasatin, Sister Willie, Marco Junio Somido, Pasita Medina, Arturo Vitug, Gabriel Gamboa, Samson Palafox, Avelina Sanchez, at ding sablang katadwak in purgatorio at ding alanang makaganaka pakarela.
Ban aputungan lang korona, ding sablam bage, kailangan nating lugod. Ban sampulungan la at iganap, at ding kapayapaan ng Kristo, magariya sa karing pusuyo. Anding meto nga pamilya ng Diyos, mitipon-tipon damongan, king lagi ng iba, amponing anak, amponing banal na Espiritu, Amen. ninuman ing tutupad king kaburya ng iba kung at subanwa, yung kanakong kapatad nga naning Gino. Ing pamanupad king kaburya ng Diyos, manatili yasan ng parati kay kayongan. At keka antimurin. Nakamalan kong kakaluguran, ban asad yata mo, ing kay katamong sarili, king pamagmasusi karing banal na misteryo, sisiyenta lang ngeni, ring kay katamong kasalanan. Ginui ka ing pepakit, kingi ka ing pastol, daring kay kang memalan. Ginu pakalolo. Ginoo pakalolo. Ginui ka ing sinabing ninuman ing tutupad king kaburyan ng ibamong at subanwa, ya ing kay kang ima at kay kang kapatid. Kristo pakalolo. Kristo pakalolo. Ginui ka ing matulang papakit, king alamong kupa sa lugod at king muamong ema natili kabanggaba. Ginu pakalolo. Ginoo pakalolo. Ing Diyos sa mayubayang tutu pakaluluan na katamo, at king pangabataw da rin kasalanan damo, idala na katangan sana king biye alang angga. Amen. Manalangin tamo. Oy paming mayupaya, itugtog meke kami ng espiritu ning pamanalastas, katutuan at kapayapan. Sopan mo kaming magmalasakit king kabilugan ming puso, manabalo mi ing katula mo, at po tanga talastas mi ing kaburian mo, dinan mo kesa ng tetagan ganap kanide. Itingan po aduan mi king kapamilata ng Kristong Ginome. Amen. Pamamasang ibat, king libro ning propeta Mikeyas. Ginu ipakit mo, king ikapin ing pastul ding kekang memalen. Lipat ning manok nangan lang dilidilira, king liputan ning kagubatan, atin pa namang gabon amataba, ang makapadurot karela. Paintulutan mo lang munta, at makapangan king malabong ng pastulan, ning Basan at Gilead. Antimo, king milabas sa panahon. Gawa kang mala para ke kami. Antimo, ing depat mo kaniting liwal mo kami, ibat Ehipto. Ala ng Diyos sa antikeka, o Gino. Patawaran mo ring kasalanan, dingke kang memalen, amitagan. Ema natili kabang kaba ing muamo, nune, matula mong papakit ke kami, ing alamong kupas alugod. Mabing mapaglunos kang pasibayo ke kami, damusakan mo ring kasalanan mi, at yugse mo king kalalaman ning dayat malat. Ing katapatan mo at alamong kupas alugod, ipakit mo karingke kang memalen. Ding palipi ng Abraham at Jacob, antimo ing pengako mo, kanitang minunang panahon, karing pipumpunan mi. Ing amano ning Gino. Salamat king Diyos. Dalita pakibat, ipakit mo kay kami, o Ginoo, ing lugod mo nge kukupas, ulitan tayo po. Ipakit mo kay kami, o Gino, ing lugod mong ekukupas. O Gino, pepakit kang maganaka, king kekang balayan. Binalik mo king Israel, ing sablang kasaplalan. Ing kasalanan ding memalen, kekang pepatawaran. Kekang kelingwan, sablarang dewakan. Leko mo ing sabla mong kasbo, peparimla mo ing mua, mong mikakaluko.
Ipakit mo kay kami o Ginoo, ing lugod mong kukupas. O Diyos, at alapagligtas mi, kaya kang lingap, ibalik mo kami. Kalingwan mo na ing paginakit mo kaya kami. Manatili ka waring kaya kabang mumwa, ala na waring kapupusan ing kaya kang mwa. Ipakit mo kay kami o Ginoo, ing lugod mong kukupas. Ibalik mo na ing kaya kang sikanan, ban i kami ngan masayara kang purian. Ipakit mo kaya kami o Ginoo, ing lugod mong alang kupas. Saupan mo kaya sana at iligtas. Ipakit mo kay kami o Ginoo, ing lugod mong kukupas. Talakad tapo ba ang parangalan ng maipabalita? Alleluia, 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 Alleluia. Itangan po, ding amano mo o Ginoo, espiritula, at bie, at ilukeka ring amanong babie-bie, alananga. Alleluia, 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 Alleluia. Ing Ginoo manatili yagay kayo, At kaya timurin, pamamasa king maya pabalita, agbanggang San Mateo. ligaya kay ka o Ginoo. Kabang magsalita ya pa Jesus, karing dakalakatao, dinatangyi imana ang punding kapatad na. Maninaya laking luwal, burire nga kasabi. Ing metong karing atyo karin nga nakang Jesus. Atyo laking luwal, di imayo ang punding kapatad yo. Burira kayo nga kasabi. Dapat nga nang may kibot Jesus. Ninuwari imako, at nino ring kapatad ko. Tiro nala, king gamat na ring kayang alagad at ngana. Uy ni iimako at ding kapatad ko. Nino maning tutupad king kaburyan ng iba kong at syubanwa. Iya ing kakong kapatad at kanakong ima. Ing mayap ng balita ning kagatang galigdasan. Kapurian kay ka o Kristo. Maya pabengi po kay kayong sabla. Makanano tamo mong mayaws kapatad na ning Ginoo. Pakikot ng dane mo po yung sa katamong sarili, makanano tamo mong maging kapamilyana o kapatad ning Ginoo. How can we become relatives or families of Jesus? Jesus mismo king katamong mi pasagi ebanghelyo, iya ing makibat kaniting kutang tamo. Bakit? Kasi bilalag na ing sekreto nung makanano. Bilalag ng Jesus ing sekreto nung makanano tamong maging kapamilyana. Nung makanano tamong maging imana, kapatad na. Nanuwaring sekreto ban kanita mayawos tamong kapamilyana, kapatad na. Nga na po ning ebanghelyo, king kapupusana, nino maning tutupad king kaburya ng ipakong at syubanyo, iya ing kanakong ima, ila ring kanakong kapatad. Nga na ning Ginoong Yesus. Kutang ko, nanuwaring kaburyana. Nanuwaring kaburyana ning ipatang at syubanwa. What is the will of the Heavenly Father for us? Siyempre, ing tupad, na po, ing maminto, nung nanu itang nasa nagkakatamo, ing mamintu, ing tupad, karing kaburyana. Siyempre po tang mamintu ka, dapat iti mayayakit mo naman, king biye mo ewari. King malagwang pa mga mano, ing maging mahayap ka, ing maging banal ka, at ing maging katanggap-tanggap ka, king harapana. Pamilyano po kano ning Ginoong Yesus, ring sablang tutuki kaya, maminto kaya at tutupad king kaburyana ning ipa ng at syubanwa. Ila kanu ding imana, ila kanu ring kapatad na, reting alagad na. By the way, we do not know the personal background of its disciple, but surely some of them were sinners like us. Nepo,
King kasumangid na po ning kakulangan da, king kasumangid na po ring kasalanan da, kainan da, reting alagad na, reting kayang disipulos, pinili da pa rin ing tukila kang Jesus. Likwan ding sabla, ban kanita tukila. Likwan ding sabla, ban kanita maging alagad nala. Thus, the Lord called them His mother, His brothers. Pagana po, pota palang pabustan tamong Jesus yang mibiyebye kay katamo, itang iyang kikimot, gagalo, yang manigo braking biyemo, maging kapatad na kapalakanita ning Gino. Potang mamintu tamo, potang mibiyebye tamo, karing kayang amano, maging kapatad na katamo, maging kapamilya na katamo, potang pipilinan tamo ing biyeustu at matino, kapamilya na katamo ning Gino. Potang maging mayap tamo, potang mibiyebye tamong mitmong kabanalan, maging kapatad na katamo ning Ginong Yesus. Pota palang makasadya tamong magsakripisyo, turing na keka tamo, kapatad na katamo. Potang mapanyaw ka, potang malugod ka, potang maging malunusan ka, potang mapamatawad ka, turing na keka, naaliwa, kapamilyana, kapatad na. Kutanggo mo po, how about you? How about us? Makanano na katamong maging kapatad ng Ginong Yesus. Kanito pong panahon ng pandemya, wariring mituran ding may apektuan king virus, ding salunan, ngeni, ring ating sakit, dating may ngayawa, mituran ka ring virus, wari kapatad tala mo naman po. Balo tamo makalawot laki ka tamo Neng kay mangilag tamo, miwas tamo, bakit? Ban kanita, protektan taming sarili tamo at makanyan mo naman ila. Pero kapatad tala, makanano tamong apakit karela na pagmasabalan tala, kalulunusan tala, kaluguran tala. Simple mo, nung etala asawpan, king aliwang paralan, pwede talang sawpan, king kapamilatanan ning kekatamong panalangin, ning kekatamong pangadi. O kaya naman po, ing meto nga taong mitmuya king kabigwan king sarili na. Ing meto nga taong may bugnang sumuko king biyena. Makanano ka mong manatili o pwedeng mayawos kapatad na. Ita mo nga tsuka king siping na, pasik na ngan melog. Pwede na kang mayawos kanitang kapatad na kapamilyana. Nino man, ding tutupad king kaburyanang ipako, nananing Gino, ila kano ring imana, ila kano ring kapatad na. Sana po ita mo, makanyan tamo mo naman po sana. Damo kabut tutupad, maminto, nune iti mayakit mo rin sanang mibiyebye tamo, king katamong, king kaburyana, ni nga pong Gino. Talagad kangan pa. Pakamalan kong kagaluguran, palti kasalatangan at tunetang kailangan ing pangayatbus. Manalangin tamong yan king Diyos, ban patawaran na laring kay katamong kakulangan. Karing balang kay doanan, ngayon pong maniga po, Gino, malunos kake kami. Ulitan niya po. Gino, malunos kake kami. Para king Santa Iglesia Katolika, mitmong kababa na sanang tanggapan, ingaya lubos sa lang kakulangan at kamalyan, ipanalangin taking Gino. Gino, malunos kage kami. Para ka ring pamuntok tang sibiko, mitmong katapatan do sanang tanggapan, ding karelang pamagkamali at pamagkapilit ng larinan doreti, ipanalangin taking Gino. Gino, malunos kage kami. Para ka ring milalako na pag-asa, akwara sanang akit, king i-Kristo at inyang makabuko dalugod para karela, at iligtas nongan, ipanalangin taking Gino. Gino, malunos kage kami. Para kay katangan parati tasa ng makasadyang mamatawad, karingaliwa mong pagnasantang patawaran, nakataning Diyos, ipanalangin taking Gino. Gino, malunos kage kami. Yabe tala po, king misang iniding makatuking kapag masisyan. Para king kaligtasan ng balang metong kay katamo laban king COVID-19. Para king malagwang kapaldanan daring kapatad tamong may epektuan kaniting coronavirus.
Para mo naman king kapayapan da rin kaladwada rin kapatad tamong mituran kaniting pandemya. At para king kaligtasan da rin kaya katamong ega na ganang frontliners, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo malunos kagay kami. Para king kapasalamatan da rin pamilya dari si Sardos and Luz Medina, pamilya Figueroa, Pelrose Tolentino, at king Aldo ng kebaitan Juliet Asarcon, Cora Gomez, Julie Medina, Crisostomo Dizon. Para king special intentiones dari Cristina Joshua Angeles, Juliet Masirag, Pinky Feliciano Pangan, Christine Avon Espiritu Sanchez, Leila Abiog, Mr. and Mrs. Lenin Malang and family, Jojo and Janet Villanueva, Mary Manet Pineda, Val Infante, Jonel and Joswell Pamintuan, Elenita Vitug, Emmanuel Vitug, Rowelyn Nicdaw, Val Infante and family, the St. Jude Tadeus Parish Pastoral Council, the St. Jude Village Officer and Homeowners, para king malagwang kapaldanan at kaligtasan dari Mark Lester Arce, Rida Tiglao Pineda, Teresita Bondok, Niki Jean Asilo, Mayor Rene Maglangke, Michelle Sengson, Arlene Keyeng, Nilo Udan, Cristina Reyes, Marlene Mangalos, Paz Swing, Chomel Mangay, Avelina Ramos, Lia Samuel Cristales, Baby Glornita Ganya, Merla Mangalos, Ronald Nicdaw, Annalino Campo, Willester Manalo, Jose Mercado, the municipal officials and employees of Municipality of Candaba, at ding sablang kapatid tang masakit. At para king alananggang kapainawan daring kapatid tamong meyaw na biye, di Norma, Father Eloy Montoya, Ramon Carreon, Edgardo Dalay Jr., Marcelita Robledo, Magdalena, Elio, Marcelo, Dolores, Roman, Norberto, Guadalupe, Carmelito, Roberto Laksina, Mario Yason, Thomas Martin Lasatin, Sister Willie, Marco Unyo Somido, Pasita Medina, Arturo Vitog, Gabriel Gamboa, Samson Falapox, Regina Mangalos, Segundina Kiambao, Abelina Sanchez, at ding sablang kaladwag in purgatorio, at ding alanang maaga nakakarela, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo malunos kagay kami. Linipuan niya duwan tamo yung sarili tang kapagnasan. Oy pamingatsubanwa, tatanggapan mi ing palpi kasala kengan. Ituro mo kaya sanang maging mapaglunos at makasadyang sumaop antimo ika at parating mamatawad karing mi kasala kaya kami. Itingan po adwan mi king kapamilatan ng Kristong Ginume. Amen. Mipuri ka ginong Diyos na meto sa kluban, ulinin kaya kang gayapan, tinggamiting alak ay ang pangmigay ka. Alak ay ba't kay ngubas at pipagalaneng tao para kaya kami magawang inumanan ng kaladwa. May pure in Diyos kapilanman. Manalangin kayo kapatid, baning kaya katamong daon, matanggap ya harapan ng Diyos, ibang mayupayang totoo. Tanggapan sana yung ginuiting daon karinggamat mo, kingi kapuri at kiligay ng kayang lagyo, at kingi kakataming kasaplala king mabilog ng Santa Iglesia.
O Diyos, sa ibami balikdan mong mitmong lugod, deting ayin ning kekang balayan. Sopan mo kesa nang makatalastas king marok at mayap arapan mo, at may pasyag mitmong katapatan kaniti karing kapatad me. Itingan po aduan me, king kapamilatan ng Kristong Ginome. Amen. Ing Ginoo manatili ake kayo, At kaya kanti mo rin, iyat na yoring pusuyo, makayat na no king Ginoo. pasalamadan dayeng Ginoo a Diyos tamo. Iti karapat dapat at matulid. Tunepin karapat dapat at matulid ing pasalamatan dagang parati, at numan karino iba Diyos king alanganggat lubos mayupaya, king lugod kay kayang lelangan ing tao, at inyang mga intulid yang miparusan king kay kang pakalulu, kay kayang kinapos kapamilata ng Kristong Ginome. Kapamilata na ring anghel at ding sablang koro ring banwa, mitmong kapagmulanan lang sasamba arapan mo. Ing siwalami makisan metong sana king karela, kabang kakantaring mitmong tulaing dalit ning kekang ligaya, at ngaming ang sasabi. Banal, banal yaing Ginoo, Diyos sa mayupaya, mitmuyay banwating yato king kekang ligaya, o sana king kakatas-katasan, mapalad jing daratang king lagyo ning Ginoo, o sana king kakatas-katasan. Tunay ka pinbanal o iba, king panipataning sablang kabanalan, ulinita pagparalambume, ing pabanalan mo sana reting ayon king Espiritu mo, banbarake kami malyari lang katawan at daya, ning Ginoming Yesu Kristo. Bayo yami daon kusang lub king pamaylas at kamatayan, kinwaning tinape, at pe pasalamat ya keka, piraso ne at binyene karingking disipulo at ngana. Tanggapan niya iti ikongan at kanan niya, iti ang kanakong katawan, ami daon para kay kayo. Makanyan mo naman kay banding apunan, kinuaning kalis. Pasibayang pepasalamat kaya ka. At binyining kalis karing kayong disipulo at ngana. Tanggaban niya iti ikongan at minum ko kanide. Iti ang kalis ning kanakong daya. Ing daya ning bayo at talanganggang tipan. Ami bubu para kay kayo at para karing sablang daw. Banketa may patawaran na rin kasalanan dapta niyo iti bilang kapi gaganakan kanako. Ing misteryo ning kasalbandayanan. Ikristo meteya, Ikristo sinubliyang mebye, Ikristo datang yang pasibayo, king kawakasan ng panahon. Inyang ini gaganakan miyo ipa ing kamatayan at pamanyobli ng mebya ning anak mo. Daraon miya keka iting tinape ning biye at ing kalis ning kaligtasan. Lain ming pasalamatan keka, ing pepaliyarian mo kaming matampang talaga darapan mo, ban sumuyo keka. Mapakumbabaming bagamwa mo, kingi kami ngansa ng misulo-sulo, king katawan at dayang Kristo ti ipuna na kami nganting metong, ding banali Espiritu. Ganakan me o ipa, ing Santa Iglesia mong makalaganap king meto yato ban miganap yaking lugod. Kambe ng Francisco o kay kaming Papa, i Florentino ing kay kaming Obispo, ipasyahan ing kay kaming Obispo Emerito at ding sablang pari. Ganakan miya na maninganak mong inorma, ay naus mong meko na kiteking yato. Antiningking binyag, meteya kambe ng Kristo, mirakayanan niya naman sana king kayang pangasubling mebye. Ganakan mula naman ding kabatad ming pepay nawan na, at maninayang subling miye, ading sablang meyango na biye. Tanggaban mo sana king maligayang mong harapan, pakaluluan mo kengan. Gawan mo kengan karapat dapat magkamit king biye alang angga, ban kaya benang Maria ing Birhen induning Diyos, kambe ng San Jose ing kayang malugod at tapat ay esposo, kaya bering apostola ding sablang santo, isan Judas Tadeo, okay kaming patulunan,
At inupad king malmong kaburian king kekabaning panawon. Puriyan dakat paligayan, kabamilatan ng Heso Kristong kekang anak. King kabamilatan ng Kristo kambena at kaya, ibang mayupayang tutukagom ning banala Espiritu, pupurian dakat parangalan, manggaman kingalanangga. Amen. 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 Ngani po, manalangin tamong mitmong kapanaligan at lugod king ipa, karing amanong tiro na kay katamo, ning Ginoo. Ibami acubanwa misambang yaing lagyumu datanging kayarianmu mi pamintuan ing lugmo ket isu lipantiban nua mi pamintuaning lugmo ing kakanan mi kingaldo aldo ibiemu ke kami kingaldo ngeni ampoy patawad ke kami ring salami ke ka anding pa mamatawad mi karing mi kasala ke kami mangaemu ke pai saul king tukso nunei kapusking marok. Ikabos mo kami o Ginoo king sablang marok, malugod mong ipagkalubing kapayapan king panahon banking kasaupaning kay kang pakalulo, marate kayong may kabos king kasalanan at may ligtas king sablang galigaligan, kabang mani naya kami, kambening maligayang kapanaligan, king panyatang ng Heso Kristong kay kaming talapangabos. Uling kaya kayong kayarian, ating kayo payan, ating ligaya manggamang king alananga. O Ginuming Heso Kristo, sinabi mo karing kay kang apostol, ing kapayapan nalakuan ko kay kayo, ing kapayapan ko babye ko kay kayo. Emo sana babalikdan, ing kay kaming kasalanan, nanailawan mo yung kasalbandayanan ng kay kang iglesia, at pamayapan ampon bilugan, agpangking kaburian mo, ikang mabibye at magari, manggaman king alang-angga. Amen. Ing kapayapan ng Ginoo, manatili sa kapilanman kay kayo. At kaya kanti mo rin. Ipakita po ngayon ng misasan metong damo, king kapayapan. Kapayapan po kay kayong sabla. Kordero ng Diyos, sa milalakoking kasalanan ng yato, pakaluluan mo kami. Kordero ng Diyos, sa milalakoking kasalanan ng yato, pakaluluan mo kami. Kordero ng Diyos, sa milalakoking kasalanan ng yato, ibiye mo kaya kaming kapayapan. Niyo, ing katamong mayap at malugod a Ginoo, Yesu Kristo. Ing kordero ng Diyos sa milalakoking kasalanan ng yato, mapalad na ring bayaws, kingapuna ng kordero. Ginoo, e kumatang pantanggap kaya ka, dapat tiyagtas minya yung amano mo, kumayap na ako. Katawan ng Kristo, Amen. Antipona para kimpamik ng abang. Nungno ka rin ng kabapanlog at lugod.
karinatyo yung Diyos, yung lugod ng Kristo, yung titipon kaya katamo. Manalangin tamo. O Diyos, ning bakalulo, magkaluban da kesa ng sika ng tupad, kingge kang kaburian, deting banala regalong tinggap me. At gawan da kesa ng mabungang talapatuto, ning kekang katutuan karing sablang atatagkil mi biye. Itingan po aduan me, king kapamilata ng Kristong ginume. Amen. Sigladangan po.
ing oratio imperata, manalangin tamo. O Diyos sa ibami, lalapit kami kaya kaniting masipit a pamangailangan me. Adon me kaya kaing kambilan at ingatan mo kami, laban king COVID-19. Apepa sakit na't may kamate na karing dakalataw. Ipanalangin mi ngan tabayanan mo laring taong mitutukan manintun panulo para kaniting sakit at mampat king pangakalat na. Kambilan at ingatan mo la, ring sablang doktor narsis at ding sablang lilingap karing may salunan, pan makasuyo la karing masakit, kambening belwa na masabal. Ipanalangin mi laretang miyawa na, kumayap na lasanang malalagwa, ingatan mo laretang lilingap karela. Pagkalaman mo lang alananggang kapaynawan, detang meyango na biye. Pagkalam mo kay kaming grasya mo kaniting masakit a panahon. Ban magubra kami para king ikakayap daring sabla, at ban makasawop kami karetang at tsuking ba mangailangan. Ipaniga po mi kay kao Ginoo, ing patok nangan mo na ing pangakalat na niting virus, at ing pangakabos mi karing takot me. Pagkalam mo iti king kapamilataning ginuming Hesu Kristo ng anak mo, ang mabibye ampon magari kambe mo, king kameto nga ning banalay Espiritu, Diyos, manggaman king alang angga. Amen. Lalam na po ning kayampunan mo, magsakdal kaming magkanlungo ka banal-banala na indo ning Diyos, e mo sana pisawiling aklis mi keka king kakulangan ne. Nun e bagkus mo kaming ikabus king sablang panganib, o maligaya at kanwanan a Virhen. Amen. Virgen de los Remedios, induning kapaldanan, Ipanalangin mo kami. San Rafael Arcangel, Ipanalangin mo kami. San Jose, Ipanalangin mo kami. patulunan ming San Judas Tadeo, Ipanalangin mo kami. San Roque, Ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, Ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, Ipanalangin mo kami. Santo Cristo del Perdon. Pakaluluan mo kami. Ingino manatiliya kay kayo, At kay kang timorin. at bendisyonan ako nganing Diyos sa mayupayang tuto, ingib pa, ating anak, ating banalay Espiritu. Amen. Ing banalamisa, mayarine, umen ako ngani king kapayapan ng Kristo. Salamat, King Diyos. King Diyos.